متي وكان دم لكينيا متي دوبا وقاوان تكدوبا دوان حتى لال أكا شانيتو مسجد خيسافان نوجي نركا قبا مسجدني كناف ديغامي أبو مصطفى كي شاني في مسجد ربي أبو مصطفى كي يونو مغرتي سببا كان أكت في دنين بيكا excusing كان دي سنيتي كان كن excuse جاء توني دن شاني في مسجد شجر كيس جرو أمني نو في التنين إيسا شي مصطفى. الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام على نعمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رحمن يا رحيم دريس سيني نروما يا مخالق ونان يوم مخلوق هجما نديهيس يا ربي خو تنافي نقوز ياما ملكي لقاتو سبيرا تنافي نقوز ياما يا رحمن يا رحيم دريس سيني نروما يا مخالق ونان يوم مخلوق هجما نديهيس يا ربي خو تنافي نقوز ياما ملكي لقاتو سبيرا تنافي نقوز ياما بسم الله الحمد لله مكا ربي تنجل كوي ربي خود رئيس موتي إسلام ما نلو كوي إسلام ما فايجرو كفر في شركي والدبي جبا مسلمون نمرتو شركي ربي خير جبه بسم الله تنجل كوي وفي مكا ساول كوي جل كبا مكا خير بي بركومان برادمي مكاخي فاجرينيا إفي من قبنا دتينيا أني مخني ربي خو أقص نفسي آدندينيا جل قبني أولا تمادا نفسي يا إفي مورا والنفوري يا ربي خو موزيسي نفسي يادا نمني خفون سا جمري نفسي يادا موهمودا خراوا ونداف ملكيلا نفسي يا إفي مودا سيدياتو دا جبينيا سرا فغاچو تكينيا إنو دي هيسي ربي هو قصبك يا نغينيا زبني نبي بني خان حديثا نوبتني سني زبني خينيون نمواتي نفسياني دورا مسلمة بناني كفصون فران أركني دين في دين ديمون الفني نملا ركباتني ديمو راغدي متبار همين يدوبي جميني ورّيج اللي مهلوكنا برفمني وكاهم داني ميخم بيني خم همنا خينيو ما دابناني ترغوتنا نيساني لغتي تينغني قام سر الدول انغرتو خنام فرادور كنجتو وفاتي خاون ماتو تنباني في نياتو أباي في تدولو إفداوي اللين دندمتو مداهدو تيدو خطو يوغرتي في ولانتو فرماني ركو تناتو شيكوتي جلا أواتو بيتوتي في دقيني دين في كريفون قبتو زبانو الآخر جرا كيهامان دي هاتين غرتو ملتو كيهاماداتو كافتتين غرغرويتو سبحان الله جرانا يا أبلي ينكيا دبين أماس ندي بفتجرتي بروس إفتانيس إفتانتانيس أما يوم القيامة
hirribi tokkolleen hin jiru. Manchester kun ollaa kiyya kana staadiyeemni isaa kun meetira 3. Silaa kubbaa laaluun qabaa miti taphachi jiranii. Kubbaarra kubbaan taphatamu jiru kana laalu yookaan kubbaa si taphatamu kana laalu yookaan taphachuu yaaluudha. Kan namni taphatu laaluudhaan ifin madaalu waan ta'eef. Ammas Ahmed Najash jaba abbaa idaloo gurguddaa jechoota gurguddaa gabricha rabbii coollee sagalee rasuul sagalee islaam sagalee ulamaa'ii jaba namaa sagalee ummataa Ahmed Najash keenya akkasumatti ustaada Anasiis akkasumatti Sheikh Abdooshiis Sheikh Mikaa'el Hassaniis walumaa galli keessan wannummaan isin haqa agartee rabbi isinii kenneef dubbachaa jirtanii fi wannummaan isin gootan hundi tarabbiin jazaa isinii deebi'u babbareedduu haadha abshiiroo gaan obboleessi keessan kun ibiddi rabbii kun ka abbootii teenya irraa nutti qabate waan ta'eef tan namni fi kennu waan hin taaneef wanni sun rabbii qoftiin namaa kennee rabbi nama godhu. Abshaalummaa duuba isiin lootarii guddaadha. Dhugaa dubbachuu nama rabbiin dandeessise qofa. Dhugaa rabbiin maas hundaa miti. Dhugaa rabbiin maas namni akka dhaggeeffatuuf hankadiir TikTokii fi jinni jaankaa fi maarriyyoo keessa kadihimuu miti. Dhaggeeffate donkira baasee rabbiin dhaga'u jira waan ta'eef akkasii miti. Namoonni akkanaa kanatti ajajamuu miti. Namni nama dhaggeeffachuudhaaf dubbatu yookaan namni dhaggeeffachuu dideef callisu miti. Dubbiin rabbii akkas hin taatu wareegama lubbuuti qalamuu barbaaddi. Jannanni rabbii jaalalti rabbii ilmoodhaa miti kan akka ilmoodhaa miti kan siree gubbaa rafanii harkatan. Jalqaba yoo danda'uu baanne akkuma gartee gaarriin baaddaddu quraana rabbii jeen kanatti baaddachuu dhiisuma. An sahihumaan beekaa beeki. Arraanta nagaa namaan akka malee jaaladhu tanatu na fide akka malee kabaju goota bareentumaa guddaa obbo Mustafaa Jaarraa gooticha keenya obbo Mustafaa Jaarraa akka maleedhaan isaan jaaladha. Bu'aa bahii isaan kaleessa Stearras bifa danda'ameen mirga keenya bifa isaanii mijateen nuuf gaggeessaa jiru. Abbaa kiyya kabajamaadha. Galata guddaadha qabu. Dubbiin jimaa ummata kiyyaa kun dubbiin dhumaatii ummata kiyyaa kabaalee ko barsiiftoota kan beelaa fi kunis dhumaatiidhatti jira ummanni kiyya dirree irratti ummanni Harargeedhaa kun ummanni miliyoonni 1.5 kan achi buuteensaa bakka tana jiraan beeyne kan guutuu Finfinnee keessatti ummanni quufaan addunyaan guutuun itti yaatu hoggaa dirree irratti haqasaarraa beela'ee faca'uu wayyaaneenis doorsifamee wayyaaneen waggaa 27 guutuu Harargeedhaa xuuxaa baate duuba baate sanirraa isa muntii fayyaan hin qabne. Alhamdulillah.
osumatti dhimmi kun na dhibuu dhibeetii miti beekadhu yookaan waan biraa ta'eetii miti yoon tarabbii durse lal dhimma uummata Oromooti dhimmi uummata argee kun yoon tarabbii dursine tarabbii keenyaa kana dursine yeroo tarabbii tana dursee dubbadhee ummata kiyyaaf rabbitu naa dubbata nama rasuul irratti salawaata buuse rabbitu maleekota isaatiin salawaata irra buuse jechuu waan hin amanuuf tanuma rabbii jalaan gore ummata kiyyaaf rabbitu dhaabbata jedhe maaliif rabbumatti amaanaa dhiisee hajaraadhaa fi isii ulfa garaa qabdu dirree suudii keessa tawaa takka hin jirre makkaa keessatti nabiyyallaa Ibraahim ajajni rabbii itti dhufnaan deeman kan nama isii ciniinfachiisuu hin qabne dirqama rabbiiti waan ta'eef kan nabiyyiin rabbii khaliilullah rabbii jeen kan rabbii hojii haasa'u san ta'e rabbii biratti jaalatamuuf khadiir masgiinni rabbii 35 diigame waa'ee lubbuu jimaa ummata kiyyaa waan dursu wareegama kiyya kan ummata kiyya dhume waan dursu tasanii rabbumatti dhiifadheetiin tatiyyaa haa teessu jechuudhaan tammata masgiidaa tana tun tarabbiiti ta quraanni dirree irratti gannaqamuu kana tajimaa argeedhaa alhamdulillah mee duraanii siitu kenneef ummata kanaafi ati ummata kana jiraachisuuf isii tanatti haajamaadhaa miti nu jiraachisuudhaaf ummata kiyya jiraachisuudhaaf yaa rabbi ati karaa hedduu qabda waan ta'eef tika hedduu qabda waan ta'eef waan takka ummata kiyya kana barsiisuu fi jechumaafiin mee dura gartee muziibaa rabbii biraa buufame alhamdulillahi jechuutu caala akkamitti kana na goote akkami ummata kiyya kana goote je'ee hin mormu je'eetumaan garaa kiyyatti sabbaree garuu garaan kiyya keessaa fi sammuun tiyyatuun silaataniin akkanatti ablee tana gartee uummanni kun akkana ta'uu manna xiiqiif godhu jechuu kiyya shanyiin akkana inni jala ta'uu manna isii tana duuba kabajamoo shanyiitiyya namoota adawwii rabbii adawwii ilmaan barentoo adawwii dhugaa as keessaa waa ja'an deebiin kan inni naaf tuffadhaa dhiisaa hanga namni laal jecha namoota tuffattee ati irraa baqattu sammuun kan kee nagaasii harkata ati yoo jecha namootatti haamantu taate ati namni yoo jechaan si gammachiise jechaan si hawalchiisu taate ati qabsaa'aa ta'uu hin dandeessu ati yoo agartee arraba namaa sodaachuu taate qabsaa'aa ta'uu hin dandeessu ati yoo gartee kabajaa tantee kana eeggattu taate qabsaa'aa ta'uu hin dandeessu saba kanaaf if gadhiisu barbaaddii wanti hanga wareegama lubbuuti dubbii akka inni ta'u nin boonaa fi qabsoo walitti deemtu kabajaa lubbuu fiitii fi qabsoo waa walitti deemaatii miti sila akkas taate rasuulli rabbii Khadijaa gartee nugustittii biyyaa dhiisee maaltu bosonatti isa galche nabiyyallaa Ibraahim Saaraa baree hedduu gartee biraa maaltu ibidda keessa galche nabiyyallaa Yuusuf maaltu boollatti isa galche nabiyyoota beekadhugaa muush kadiir gadi galoo munaafiqa kana dhiisi sasawaata goonaami kanatti dhufnaa bar didduus bar ni dhawamuuf ta'a bar ka didees barii dhawama woy tokkolleen kaafen jiru bar tokkolleen ka jecha rabbii keenya irratti kennine fudhatee milkaa'in ka rabbi isa milkeessin ka dide kan dhawamin kan nu dura bu'e tokkolleen hin jiru ofin isaatillee malee ka rabbii isa hin jiru duuba kabajamoo obbo Mustafaa Jaarraa osoon akkasitti isin jaaladhu osoon yaa Su'eeb Sheekhaa akkumatti kan laalte Su'eeb yey na bishaaneeysanii abshiir yaa'o heeji
Bishaan deessan tun durumaan rabbi gartee haqa jala gartee maraachee gullaan oofe. Haqni kun ka rabbiiti. Duniyaa nafturra wayya. Tateenya haftu wayya. Haqa rabbii dho'isanii fayyaa taanee gagabbatanii gartee akka qumbursitti garaa dhiiburra. Dhugaa rabbiitiif huqqatanii tuffatamanii raammoo tahanii akka nabiyyallaa ayyuubitti degetti darbamuutu wayya. Allahu akbar. Maqaa rabbii fayyaatiin ana bokkisaa rasuul. Haala yaade. Maaliif anna osoo gartee asii shee Anwar Alkanii guyyaa natti iyyuu asii shee Abdusalaam Kadiir natti iyyuu Dr. Jailaan natti iyyuu shee Amiin asii Alkanii guyyaa osoo natti iyyuu shee Abdalakiim asii Alkanii guyyaa osoo natti iyyee na barsiisu yaabogaa osoo Ahmaddiin Abbaa Jabaliiraa Abbaa Macaa Alkanii guyyaa asii natti iyyanii taniin takkalleen dhaggeeffatiin taniin tuffadhee irra kuteen qabu waan hin dayyuu sotee ciisuufis hin qabu onneen nan duune al-islaam onneen duutee miti jechuu kiyya aazanallahu bil-islaam. Aazanallahu bil-islaam. Aazanallahu bil-islaam jechuu kiyya xiqqaattullee akkuma namtichi jee jannatuma keessa miila tokkichaa kanaanu taala jihaaduma keessa jee abbaa kiyya. Anan mana dhageessaa. Yaa obbo Mustafaa kiyya. Yaa leenca kiyya. Duuba laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulullah qoma si jira abbaa kiyya. Sin jaaladha tokkicha bareentumaaf abbaa kiyya. Mee masgiida rabbiitii fi reefuun dubbadhee bu'e akka kun dhufuniin beeka. Laal dhiyoo tana hunda dubbachaatiin jira. Yaa obbo Mustafaa. Hayyata ummata Harargeetilleen baga jettanii umaatii miti. Ummanni Harargee nuufis isiniifis waluma qixaa shanyiiteeti feetu qaladhuu nyaadhu feetutti dhiisi. Yeey diin kunis nuufisiifis wal qixaa. Diin garuu yoo qalte qaluu sittin dhiisu na qalta malee akkaan ummata Harargee qaliyyee sitti dhiisutti shanyiiteeti diin rabbii garuu qaliyyee sittin dhiisu na qalta malee. Yookaan hundi keessan naqaltan malee guutuun addunyaa tana gubbaan jiraa miti. I'm ready. Takkaa du'a sodaachuuf biyya guddoo tana keessa taa'ee biyya jibbitu tana keessa taa'ee kana naasawan haqiiqan siifi naasawan dubbii rabbiitii fi dubbii akkaataa naanii malee masama miidiyaa gubbatti namni arkuu mi'an ijoollee daa'imaa mi'an ijoollee miidiyaatii miti. Lima shanyii kabajamoo guddooti yan. Lima nama guddaati yan. Sheen Mustafaa dhaaba badhaadhinaa yoo ta'e sillee yoo ta'e anatu ciccitee gadi dhaabe si caalaa ana biyyi wajjin kataa'ee lulluuqqatu. Kana biyyi kun morma dhungatu anii kun osoo abiyyi kana abbaan fedhen beeyne my best friend. An strateejii kiyyaa fi Dr. Abiy takkaa lafa taa'ee na dubbiseen beeku ana. Takkaa ana abbaa fedhetu beeka. Anis takkaa lafa taa'ee isaan dubbisee beeku. Gocha kana hunda bar Dr. Abiyyiif jechaan abbaa Jifaar jechaan obsa malee. Gocha namni irratti dalagu kana eenyu kana irratti dalagu ummata kiyya irratti dalagaa jiru wallaaleeti mitiyan akka qabeenya ummata kiyyaa cunfanii ifin gabbisaa jira wallaaleeti mitiyan akka malee mucaa addunyaa kana dhugee deemu akka malee kana sulli rabbii qabrii keessatti leenjisanii akka Muusaa Saamariyyii leenjisan sanitti. Rasulli rabbii nama leenjisu jechuun Shee Amiin si leenjisu jechuudha. Shee Adam Tuulaa na leenjisu jechuudha. Shee Abdusalaam Kadiir na leenjisu jechuudha. Raayyaa Abbaa Macaa na leenjisu jechuudha. Khaliifota isaati waan ta'aniif. Isaan kana jala deemee dayyuu isaa miti jechuu kiyya. Hangaan bishaanii dhuguu fi hangaan diinaan firraa deebisu jechoota wallaalummaa hangaan firraa deebisu beekumsa hangasiisan numaan qaba jechuu kiyya. Yoo seera haasawa afaan Oromootti kana mannu ta'e.
akkamitti namni obbo Mustafa masgiidni kun masgiida Rabbiiti kan wareegama lubbuutiin jiraachifamuu qabu kaabaa diiguun garaagarummaan qabu obbo Mustafa shanee wajjin hoggaa masgiidni Rabbii ol qabatu obbo Mustafa shiraaf jecha masgiida Rabbii 35 akkas godhanii Shee Mustafa kiyya shanee yoo taate mootummaan walitti araaramutti jiranii shanee yoo taate anu kadura waa'ee kanaa dubbatu obbo Mustafa dubbii siyaasaa TVS keessan taatu jee qabsuma sanu waa hundatti dhiisee dhaabuu magartee silaa duraan ka wal nyaatu ijoollee si walitti qabuu dadhabdan ka kaafaawoti ka abaawoti ka badhaadhinaa asirraa wal nyaatu ka kuulloo gadaboo ilmaan caatii waliin jiru ana khadiirii miti khaas dhufee sababa dubbii rasuul salirraa ka'ee izni rabbiitiin ummata kana walitti naafite ka ilmaan bareentumaa waggaaf wal fixe maccaa hojii waggaa wal fixe kalee isarraa eegalee eegan biyyatan dhufe takka gabbo qodheen beeku ka jaarutti jiru kun teekinikaan tooftaan eenyu ana khadiirii miti obbo Mustafa akkamitti masgiidni Rabbii obbo Mustafa shaneedhaa harka keessaa qabaatanaatu warra shaneedhaa wajjii wal qabsiisa obbo Mustafa akkamitti jedhama maal jechuudha shanee fi mootummaa walii galutti hin jiramu nagaa irratti obbo Mustafa kiyya Rabbi irratti akkamitti ragaa baana obbo Mustafa wal irratti ragaa baana malee obbo Mustafa kiyya Qur'aan Rabbi osoo dirree keessa ciciisoo osoo harkituu moo qullate Mustafa kiyya asirra imaana gabaadheeti sirra diin Islaam beekeeti sirra dhiirummaa gabaadheeti moo sirra ulfina gabaadheeti sirra haasa'oo beekeeti moo sirra Qur'aana beekeeti la karra acceptin godhu lubbu wanni acceptin gooneef lubbu tiyaafis lubbu teessaniifis ta'u ummata keenyaatiifis waan isa tadduuf noo fi mootummaan addunyaa kun hundi qabriidha fuula Rabbii dhayna kan duraatis hedduu waan dhumaniif reefuun tana kubuur Dr. Abiyyi jechaatiin sirratti duulutti jiranii na dhageessa shanee osoo hin taane bulchiinsa naannoo Oromiyaa ka ganda tokkoon jaarameetu siifiin hima siyaasa feetaa miti kaleessa Mallas Zeenaawiin ummanni yoo Oonag barbaade opiniyoon ansatan Oonagin kanna baandira amtatan Oromiyaa ላይ ማስቀመጥ ነው ለህዝቡ አገሩን ሰላም የህዝቡ ፍላጎት ሊሟላ ይገባል ከጀኤ ካቢኔው ተሳ ከነቲ ደበርሴ Mallas Zeenaawiin አታካ ጋባድ የህዋት ፓርቲም የሚያፈነግጥ ከሆነ የህዋትን ፓርቲ አንስተን የማያፈነግጠውን በዚያ ሐሳብ ጉዳይ ላይ የሚስማማውን እንተካለን ከጄ ሙርቴይሴ አዱኛ ሾቦ መለሲ አገሩን ባስረክብ ለኦሮሞ ህዝብ ነው ማስረክበው አገሩ የኦሮሞ ነው ከጄ ኦቦ መለሲ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وانتهف كارو من النكابوس إراني الرس ربي شرا يره النكابوس اتدبله هني مربي لا أكورو موتنا مو ماكينيا Mallas Zeenaawiin warra kabii kana faas warra irra tattaa'u kanaas akka Oromootti akka namoota kaanii nu godhe osoo hin taane nuuf ragaa bahee jira. Eenyummaa keenya waluu wantaa miti jechuu keenya. Haa ta'u arraan tana araarri kun araarri Taanzaaniyaatti ta'amaa jiru kun akkuma gartee Huwaat kaasanii Geetaachoo Raddaafaa lolli guddaan ka'ee jeneraalotaa fi hoggansi guddaan warri itti fudhachuu dide kokoffisfame
warritti walii galee biyya dhaalee Tigraay ilaalanitti walii galanii nagaa irratti warri faannootis kanuma warri OPDOdhaatis ummata san nutti fidaa jaanii warri gosa takkaan jaaranii gosa hunda gartee macalaasaa jiran kun Dr. Abiy irratti nama kaasuudhaaf jara kana nutti fidaa jecha san waan beekaniif jarri sun akka nutti hin dhufneef gara masgiidaatiinis Dr. Abiy irratti dubbiin tun waan dhufaa jirtuuf laal siyaasa siifiin hima tana feetaami nan gaafattu laal meetamtu irra sirri shaggar keeysaa masgiinni 35 barsiiftonni 35 jimaan argee ka dhaabbatu argeedhaas mootummatti kaasuudhaaf garuu boodarra ይበላሉ እያንዳንዱ አብይ ባይበላቸው አላህ ስለሚበላቸው እኔ ስለምበላቸው ያላ ሸይጣን ስለሚበላቸው ያላ ጅን ስለሚበላቸው ያላ መላእክት ስለሚበላቸው እነሱ ውስጥ ያለው የአላህ ሩህ እነሱ መልሰው ስለሚበላቸው በእነሱ ላይ ጥላትን ስለሚያረግባቸው ልባቸውን ራሱ የዚህን ጉዳይ አፈጻጸም አብረን ተፈጽሞ ተከናውኖ ተረጋግጦ እንመለከተው ይሆናል ባጭር ጊዜ ውስጥ ግልጽ ንግግር ነው ከናፍ እንደበነቲ መሌ ጌታቸው አሰፋ ይሰጃንሰን ይሰዲባን አከቢት ተለበይተትስ አከወሪና ወጅ ደለጉ ቤኩትስ ደም ጉግል ሴኒ አልበሺር ፋዴም ሞቶት አዱኛ ከነማላ ከይሳንጀን خدير جي سيني سيفيما كتولا سيفيدا بريزيدانت يويني غودا بريزيدانتو دا الدنيا غوت روام وايكا خانكيا خانا بريسان الربيع بي كان غدو داف كسبات اتيميتي كوان جيروف فينچلي غرتي سان كاسا جيران هوغوتاكا mataskana kaisa tan kasa jiran kunund akkuma da jiya so godan san garu Dr. Abiy abadan dadan huguta ka johar daw ajalu dawni johari ifi dawn kono yele jadi kun Artin kun kek kundu fadaf kana masjida kana goda jiran ittikhasu daf masjida rabbi kana tu jamu ka male muslim ni rabbi Dr. Abiy barni jalata muslima fi shani mal tolti de muslim ni ma yechoda shani masjida kaysa kademu miti ba akamit ayecho shani Chasa bishmil sobanta khani nambe khoyote kuyayi khiyawante falkani kuyani sadaba jirami digasa gattai jeni enyo khasa tijiru enyo kharana gatti fidekon esini enyo khaisini ojidal kabana gaume enyo ummatan johar wana kanati manhida khisa gadi bana gera simata jana khadiri miti atini beitasan ka johar manhida tibe ka bas akana mitika nutibar rabbi fi gakab na malena ma fi namne futta man tumma gab wa isa dan tanga bubar كانوا كلامي شنو مكان انجت مسجد ربيتين كان سبب
قوتي قوتشا جريكن دكتور بيجي كان أقرتي وفي وامني سرتنا ما كاسا جيرن أساسا تنزانيا سنور رفيدني كايني نوتي ساسي بدك سيفنا أنغوتنا نور كادا لما جامع دلقا جيرومو أرسي كوبا جدي بني هرقة كوبا سندي بني عمر كرين وامع كدلقا جيرمو والله سين كوبا جدي يونغنو هنگنو ملينتي نم نور الرسول كابو مصطفى خيا خنا كمتو بچو تدبدت نم نور الرسول كابو بار نم نور الرسول لا اله الا الله محمد رسول الله كابو بار تربن سمي كيسا وار كبر تربن دچ كيسا وار كبر باتري ساكن كومباس تل كومباس نوك اسمتهو سري تكا تكا بمصطفى خيا سري تكا تكا رسول ما يشافي جلال مربي تيفوسلا نمدو إساني بيتي مسجد خنا بدا تنجنس دكتور أبي نجالتا دكتور أبي بريو ربي نجالتي سمالي نجالتو ربي جبني دكتور أبي نجالته شما يشودا onne dr abiy sanka gari no godo fi amto godo bar rabbi ka abiy sini ka rabbi war kana o kana isinu ma ukoromiya tanafi isinu ma ona momse ka allah bar allah kana fi bar aka daimatti sinkadacha ture sinkadacha jirami tuno ganyi guddo akamit سبحان مالك القدس أجندا كان يجيرو فمو كان جمّني فرطا مسجد ربيتي جمّا كن يوتي أبي جي في جتش مسجد ربي فرطو برجم أبا جي باركان مكة مسجد جارنتو إشجرهان ديف أمانان جمّا رسول جالتوان ديف نماراتوان ديف أرسينيس كنا سين فراتو ولا جنيس كريستالينيس وسلمينيس جني في شيطان نوجت كنا فراتو كنجتش هماني كنجتش هماني يوكان قاروني مالي سري تيساني را كم مدينة تنفكاتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جيسين را مقام فرديتين جرا سري سن حسوني سن سري كيساني ميتي سري سن توت مسمر تتلفوال نيتوركي كيسان تتلفامي قارون انت لفهموني دندايا هماني انت لفهموني دندايا هماني في قارون تدو عمل جنين قاروني في همان نجرا وانتف جنين سن سينو دندايا شيطان نيسان كليسا كس قدسون اندوني نجرا وانتف سريسان في دي خانا قروني دندايا ماليف جيشوتان تاني فرعون مغرتي فرعون خجل سي هماني خبساسوتا يبدو قال لك سي اجندا باساتو ري فرعون كسب بيجي نياچ سي هماني بر كنا مو كلامي ربي بريو فدي بر دكتور ابي نو كاي مالي ربي فيني بر دكتور ابي مي الدنيا متنا هو يوني نو فدي بر انغرا كيان الدنيا في مالي وفي مال وانجا مغنا ايجار ربي ولغدده اتين كان غافدو في عمري في مالي جو امنا جلا وسو يو ربي مرين كدا تشاجرا خلامني ربي دير خيسر فيه أنغون كابو أنغو تنا ربي تو كابا أمير المؤمنين جرا دمي كن دم كدير كفامي دي شاني دا كمت تجام انديت او نغناو بوست كاو مسجد است جالبت انديت يبالال كمسجد است من اين بوليتيكا ነው ቀደም ምንድነው ያልኩት ያላ መስጊድና ኦነግን ምን አገናኘው ኦነግና ያገሩ ጠቅላይ ሚኒስቴር በታንዛኒያ ላይ የሰላም ድርድርን እያደረጉ ነው ፌክ ኦነጎችን ትናንት ሰርተው ወደ እንተም መርተዋል
ይህን ሰበብ በማድረግ ዶክተር አብይ ላይ ህዝብን በማባላት ለምንኛ ከስልጣን ወርዳለን ብለው ማንም ሳይነጋቸው የስግብግብነት የደደብነት መንፈስ ልባቸውን የሚያታላቸውና እያጫወተ ገደል እየከተታቸው ያለ ሸይጣን አይዟችሁ ሲላቸው ሸይጣንየው እያበረታታቸው ይመስላቸዋል። እንደ በድር ጦርነትና ባጃለን እንዳረጋቸው ነው። ሸይጣን የረሱል አጋዥ እኮ ነው። ከፍተኛ የረሱል ኃይል እኮ ነው። ረሱል ወደ ነዚር ሲቀየሩ ሸይጣንም ከሳቸው ጋር እኮ ነው የሚዋጋው። መሲህ ጀዳል እኮ ረሱልን አላምንም ያሉት እኮ ያላሉትን እኮ ነው እኮ አላህን አላምን ያሉትን አልናምን ያሉትን እኮ ነው የሚበላቸው እንጂ አላህን ያመኑትን አይበላቸውም። ጀነት ነው የሚከታቸው። ለረሱል ሊያግዝ እኮ ነው የሚመጣው። ሃይ ለረሱል ቢያግዝ አይደል እንደ አሳቦቹ አጠገቡ ሲሄዱ ሙሐመድ ተወልዷል እንደ መጥቷል እንደ ያ ነብይ ያላቸው ጀዳል ከመጣ እመኑበት እሱ ለእናንተ ጠቃሚ ነው አላለም እንዴ? አልነገራቸውም እንዴ? ማንም ሳያምን ቀድሞ አይደል እንደ ያመነው ጀዳል ረሱል ላይ ምራው ምትሉት ሸይጣን በድር ጊዜና ባጃልን እንደ ሰው አይደል እንደ እየመራ እኔ ላይ መመራችሁ ብሎ ሰው መስሏቸው ሳያቁት የጦር መሪ ሆኖ ረሱል ጋር ወስዶ የጠፋባቸው ረሱል ረሚምና ባጃልን ያደረጉት እንዴ ምራው ትሉት። ስለዚህ አላህ ራሱ ዛቻ ሲያረግ ከኔ ጋምቢ ስትሉ የኔ ሸይጣን ነው ማዝባቸው አላለም እንዴ? እናንተን የሚያሰግራችሁ የሚያጨናነቃችሁ። ስለዚህ እንጀነ ረቢ ጄካ ከናፍ ዋን ደለጉት ጅረን ጀቹ ገኛ ጅቦ ጆሃር ቢየገሉ ኸናስ ኒቀበን ማሊፍ ዳቤስ ኒቀበ ጀር ሽመልሶ ባንታሚ ኦሶ ኢሳኒን ደላቲን ዱራ ወጋ ሊበተኮ ፊሻንታማ ከኒን ገልቤ ሰናረት ኢሳን ዱቢሴ ቤኩ ዋን ኢሳን ረጎዳን ዋን ቦሩ ጉዱ ታኒስ ያ ሙስጠፋ ኪያ ረቢ ሲያረዘቁ ረቢ ሲያረዘቁ ነሞኒ ቢራትለን jechoota akkanaatirra walitti duulani bannaame garuu dubbii rabbitti duula banne haqa rabbii maqaa biraatti moggaafne dhugaa rabbii dho'isu jechuun masgiida rabbii dho'isu jechuun 35 dho'isu jechuun sababa biraa maslahaa biraa fiduun sadarkuma nutirre jirruun ajaa'ibaa jira. Rabbiin haciiseetti ilaalaa jirus hataa'ee barreessuu sanga sagaleen bahee hin dubbatinitti dhufee dubbii tanaaf sagaleen ta'initti dubbiin tun ta siyaasaatii fi ta gosa laallattuu miti dubbiin yaa jarana. Dubbiin ta durriyyee fi xiqqaa guddaa laallattuu miti. Nafsiyyaa teessan firraa lafa haayaa yoo rabbi akka nu milkeessuu barbaadan. Dubbii jabduu dhimma lubbuu namaa ta dhumte dhimma jimaa argee hunda lafa kaayeetiin taa'utti jira jechuudha. Dubbii kanaaf. Akka ramiin uummata kiyyaas na godhu siitu uummata kana jiraachisaa yoo tana dubbachuu baatte akka imaanaan nu fattanuuf rabbi tana fide sirriitti hin beeka. Dubbii tana. Akka rabbi nu qoratu tunnutti dhufte wallaahi numan beeka. دوبا يا جرنا يا سلك سالنجي سايا سكم onni daban somban nama duta dupada
مكان أباك يا خدوغا محمد بن عبد الله جامع أنا زيد بن حارس جامع صلى الله عليه وسلم غافينا غافت أبانك يا محمد بن عبد الله جامع أنا قد فجاسا زيد بن حارس جامع أكما نبي الله يوسف أنا يوسف المبولات جامع جيساني خجي جين جبريل اسمه مجين عنجي مكان عادتي يا خدية الكبرى جامتي انت له بيدتي قصتي يا بني هاشمي قصة جرابة غداتي تواقو قوتوتي أنا براي شني نبي الله إبراهيم إني مرة رايمتي أباجي فارفا أربون نخي إسلام قندا أكما ربوتا بيجي بيسجي جتزن أكاربا بيجي بيسجي عليه سيتزن كناف بيتيتيا بكرة بنت يرنا كاي متمانتيا بريتش يونايتد كينغدم جريت بريتش متما الدنيا كنا حيال أفريقيا ميتي ومتى مسجد كابو مسجد في القرآن ربي قوي وجين كسولتي كابون بيا سولتي كابو وسوما سولتي كابو أنا لين شنيتي يا الدنيا رتي دي باتتا تشتنا أفتف قبرتي تبلتين أغنى نيسا ربي كيا دنيا رتي كساني وندري دنيا رتيس أما شالا نماتي بروس شالا نماتا إيسا خرابان لما ربي تين كبوان تيفي يوكا إسلامات جت يوكا سنيا أفريقيا لا كودنا جت أنا غراغي إسلامات أنا سلطة إسلامات قصدي أنا سومالي إسلامات أنا فار إسلامات أنا رغبا إسلامات أنا روم إسلامات أنا هدية إسلامات أنا وليتا إسلامات أنا تجرا إسلامات أنا أمار إسلامات أنا بيلي شانغول إسلامات أنا غامبيلا إسلامات
أنا كله إسلاماتي هندي كبجة ما دوان تيف غسكان كوتي فرنجين غسكية عربي غسكية چاينا غسكية bukan juri sagala Kristen ni sobale yangi Muslim ni sobale yangi gari dabu kenya surabinu ume bere olindena angari ofinje chufis nama angari ye chufis ragato kolle fifis inkabu nama fifis inkabu garu rabbin tokoto Muhammad ergama rabbi tau ifa gudda fi bauza gudda dangaba akana kanaf kanin cimse ubachis isitana namon wani noromu birattian jalatamu barbada fa oromo kabsao oromo rawa barbaduf no takka sabai vir rawa barbadaf namni sawa fin kabsao nama gosa kasidi men wani ngodo hundar biki ya fin goda farfamu kabajamu mario fima no anu fin kabajara biki ya berto kabajama ante dimmi khiya khanamiti Islamu masih ada jannah harga jufi miti. Wanu marabbina aku dia azab asti jannah tas harga cuma. Isi kekanati. Garu enyo mau tahu berbadu. Nama tehetin jirat dana ham human. Biya kuda dunia kana ranjira biya. Namni shanyi amma gosti ya British. Lamiti ya British. Asitizina British. Inggris useetin jira shuki Inggris kam presidentin biyaraba kun nuguzni biyaraba passporti ke yawol kita meti angonsa anga passportin ke asiti bitagang ke yasi sultana kabu adunya kana gutura aku mana rage ya yidu de mutin de shuki agas kanaf wanta ko godame jira barata ko ti oromo da sirbeti jira oromo kapsa jira oromo ko sonde matakiyaf dan takiyaf imakiyaf sunis da brejira wani yero di basa wa mawlumiti amma sa dunya bira kaysan jira kabsa balugo tabalu khana wana kana ammati azidu kana khana demi titi wanta inda ko dan dorsi kana fitadle jira enyu ma utahu an kadir am muslim an islam walin def naga yada Islam. Inyo mau Paranji sintau, Oromo sintau. Lugar biasa na kada totolat tintau. Na tola. Bilene ona keniti, bilena. Oromo nan fayyadame malee Oromo dhaan hin fayyadamne. Antukaano injiree Oromotti hirkatee dhiiga Oromoo fira fakkaatee qaama isaanitti hirkatee dhiiga Oromoo xuuxee fi hin gabbisee meeqa dhiiga kiyya Oromoodhaaf kenneen.
Arabummaa kiyyaan Islaamummaa kiyyaan kan kiristaanaa fi islaama irrattis rabbi moosisee jechuu kiyya abbaa sayfii lama akaakiyyeen kiyya sayf almasluul kanaaf Oromoo ta'uun siif waan guddaadha malee naaf waan guddaadha miti. Oromoo ta'uu miti nama ta'uun siif waan guddaadha. Maybe isiniif tarii. An nama ta'utu waan naaf guddaadha. Anantoota waan hin ta'iniif yoon Oromoo ta'es Oromoo guddaa addunyaa kanatti. Eenyumaanuu rabbiin kiyya na dadhabee kana rakkisuu miti yan. Qumbursoota keessan kawaa isin irraa barbaadu deemee dorsisi. Dorsisaa deema. Qumbursi. Qumbursi. Anki ya kabenya kiyan itti kannaa wanta jee malee Oromoo irraa kabeenyi tokkollee kan hin fuudhan qaban. Islaamummaadhaaf isa eenyumti maala kanaa kan hin jiran. Yoon akka itti maala kasii hin kennachi. Yoo waan feere gaafadhu. Kotatam. Kaalsii keetu dhiqachuun beektu. Kaalsii keetu dhiqachuun beektu. Ajaa'iba. Ajaa'ibuu jaartiin tanteessitti hin dhiyaattu. Akkuma jechi kee ajaa'ibu kanatti. Kopheen keetileen ajaa'iba. Jaartii ta'e gubdee dhuftee asiillee na gubdee. Ajaa'iba. Protocol kan beekne, seera haasawaa kan beekne, faara. Shiitirmaus na sirapee. Bullshit. Allah kan nazari teragamu ከምድር ላይ የትኳን ዘር የአይጥ ዘር አይጥ እንኳን ክብር አለው አፋን ነፍጠኛት የዚህ እንጂ የትኛ أنا أداول توي يتوكانزر يفارازر النجاجر ما يكزر الله بابا سم ما يكزر أكايد ما يكزر النجاجر ما يكزر سنجيت جرا كذيبا لا يسلم كسوغا مغبابات ما يكزر سون ما يود زر راس ودا زر لا راسهم لا سوم ما يبج زر بيالله سنجيت جرا شيتر ماوس تسيدا بليت جرا بوشي تسيدا بليت جرا هندا كيتيف يلا وانكي سنكون كبجم توتا كيشا كناف مدرفارا ولو من نغاغر كوام مسلم سايچل انده እኔ ረሱል ልጅ የገራው ልጅ የሰለጠነው ልጅ ነው እንዴ ያልሰለጠነ ቁርአንን ያልተማረ ሐዲስን የማያውቅ ተነስቶ ደግሞ ከተተተተተ ስለዘሬ የሚጠይቀኝ ኮተታ ንግግር ማታቅ ደደብ ከነዘር ግማታም ዘሮች ብያለሁ ከዘር ጉዳይ አለኝ እንዴ ነው ረሱል ልጅ ከነዘር ነው ከነ ዘርማን ዘር ነው መጠርግህ ምድሩ የኔ አላህ ምድር ነው አሁንም ተጠርገሻልና እየተጠረግሽ ነው ለአላህ ጥሩ ነገር እንኳን ብታደርጉ ጥሩ ለራሳችሁ እንኳን ለአላህ ማትበጁ ለራስ ማትበጁ ዘር ደግሞ ዘር ነኝ ትላለህ እንዴ
አንድ ታሪክ ያልሰራ ዘር ያለውበት የግሬት ብሪቲሽ እኮ ነው የዓለም ንጉስ መንግስት እኮ ነው የብሪቲሽ ዜጋ ነኝ አሜሪካን አገሬ ነው ይሄ ዓለም አገሬ ነው ከፊንፊኔ ሬዲዮ እንደመሄድ ነው ዓለም ላይ ለመሄድ ብሪቲሽ ራሱ ሆነናል የዓለም ዜጋ የግሎባላይዜሽን ልጅ ነኝ ሰው መሆኔ ለኔ በቂ ነው አንድ ሺትስ አንድ አውሮፕላን ሰርተህ ታውቃለህ እንደ ጫማ አለባበስ ማሽ አለባበስ አታውቅም ጸጉር አፈራረዝ አታውቅም ሚስትን እንዴት እንደምታናግር አታውቅም ሌላ ነገር ይቅርና ኮተታም ይሄን ሰልጥን መጀመሪያ ኮተታም ይሄን ዘር ነው ብለን እንደምንለው ቢች በቃል የሚናደፉትን የኔ መልእክተኛ ሙሐመድ ወይ በቃል ንደፋቸው ያለው አላህ ነው ጭንቅላታቸውን በሳይኮሎጂ አድማቸው ቃላትህ ደም በያስተፋቸው ይጥላቸዋል ከነዘር ማንዘራቸው አንተ እባብና አለው ከውሰል ወራ ሐሰንም በቃል ምታቸው ጭንቅላታቸው ያለው የፈቀደልኝ ረሱል ይሄንን ላወራውለት ያው እዚህ አጠገቤ በመድር ላይ ልታስፈራራኝ ትፈልጋለች እንዴ እኔ ያለል ቤዘር እኔ የቢላል ዘር ማንነትን ተረዳ የራስ ማንነትን የተረዳ ሰው የሰው ማንነቶችን የሚረዳ የዓለም ህዝብ ማንነትን የሚረዳ ጉራጌ ራስን ስትረዳ ጉራጌ ወንድምህ መሆኑን ትረዳለህ አማራ ወንድምህ መሆኑን ትግሬ ወንድምህ መሆኑን ቤኒሻንጉል ሐረሪ ስልጤ ጉራጌ ወንድሞች መሆኑን ትረዳለህ ራስን እስካልተረዳኸው ድረስ ይሄንን ማጣቃቃለው ብለህ እንዴት ታወራለህ እኔ ሰው ልጅ ነኝ ብለህ እንዴት ታወራለህ አውሬ እንኳን ተዋዶ ባንድ እንትን ውስጥ እየኖሩ ነው አላህ ይረገማችሁ ሙሳ ሳመሪ ብቻ ነው አንተም ሰው ጋር እንዳትጠጋ ሰውም እንዳይጠጋ ብሎ ሙሳ ይረገመው ሰው ጋር አይጠጋ ሙሳ ሳመሪ ሰው ማይጠጋው ተረግሞ በዘር ጉዳይ ስለተነሳ በዘር ስላጫረሰና ሙሳና ሃሩንን ስላጣላ ሳመሪን እኮ አላህ ያሳደገው በጅብሪል እኮ ነው ጉርጓድ ውስጥ ነብዩላህ ሙሳ ግን በፍራውን ቤት ውስጥ ነው ያሳደገው በጃሂል ቤት ሳመሪ በመላእክት ያደገው ጠማማ ሆኖ በጃሂል ቤት ያደገው ነብዩላህ ሙሳ ነብይ ሆነ አላህ አረገው ሱብሃንአላህ አላህ ታላቅ ነው ትልቅ ንግግር ነው ፍታዴት እንጂ ነው ገለቶማ ድርጎሽ መረን ይየትያ በቃነሲን እንጂው ተናቀባዳይሲን ያድ አካዱኛት ያዳ አረብኔ ኮንሸኝቴ ስነ ዱኛ ጉቱረት ረቢሲን ያበኑ ገላየላ ኦላ ከይሰን ኤኙ ማኖል እንቱኪና ማልቱና ማንዲና ወለቲ ሲንኮ ደሙዚ ባዳረ ደልደላ ዳረብ ደልደላ ከይሰን ሲን ያበኑ money is power is money amunda wajji dalagada love is power is love yalti hunna unnitinis jalala tanan sidama mallayni hunna hunnitinis mallaka kana tupak shakurtu je ummata satin harra gurrachi kun mallakan dalaga eenyuma wajjolin tukan addunyan tununti teysani yogore gosatti iftikkeysatan yo ganda kaysatti iftikkeysatan akka addunyatti yaadu baatan wallahi ganda kaysatti gadi galootaatan yaftan hangammattu akkasitti yaftan wallahi shanyitiya ano baleysa kaysa muranno nan qabutana lala kaysillee injifamtaniin kana ja'a eenyuma jalatti hin bulu dhugaa rabbii asawirratti kanaaf na jaalatan ummanni abbaan fedhe dhugaa rabbii san hoggan kana jiru abalu hana jaalatu jee bu'aa kiyyoon barbaade abaluun faarsiyoon namni akkasi faarsu barbaade nama namni deeggaru kana kayi deeggari sobaas hojjuman acabacabi hoos jala yaa nugus kayi deem nama fakkaadhu hoos jala yaan sun laafaadha garuu namni onni si afuufuuf yaa fiinya si dhoosuufi si godhe
إمي نفو أنت في نياهوي ليا فندونا كسوغا هندرت داندي سني بنيت جرا بإذن الله ربين كي سني بنا Somali wajjin talaata isin godhanii harreefiitti naggadachaa jiran jimaa keessan kaleessan isinii hime. Yaa ulamaa Somali wajjin tokko godhaa. Ummanni kun ummata tokko. Harargeen kophaasitti Oromiyaa irraa achi buqqaate. Ameerikaa ta'uu dandeessi. Biitu sun wallahi billahi. Jaalala Oromootiif Oromummaan buqqaafnuuf malee. Baalee fi Arsiin yoo achi buqqaate Awaashii gaditti wallahi Ameerikaa taati. Kophaasitti Itoophiyaa dhibba Ameerikaa dhibba taati. Dhagaye Harargeen asiin Jabuutiidhaan Faransaayiin achirraa Yemaniin Diridaawaadhaan hanga Jabuutii geessutti yoo xiqqaate namoo miliyoona 5 daandii tanarra jiraame tanuma irratti dinnichuma guyya tokkotti qarshii kudhaniin yoo gurgurtan ummata 100 irratti miliyoona 100 qabdan hanga Jabuutii geessanitti guyya tokkotti Jabuutiidhaan biyya Arabaatiif Yemanitti itti dabarsitanii dhiisigaa Eeltiratti asiin itti Suudaanitti itti dabarsitanii dhiisi Jabuutiidhaan tanaaf isin irraa fuudhanii asiin Bosaason Somaaloo obboleeyyan keenya kana keessa ummanni kun miliyoona 100 olii miti miliyoona 20 olii miti 30 olii miti 50 olii miti ummata Somaalee miliyoona 50 kana qarshuma takkatti guyyatti yoo shunkurtii kiiloo takka gurgurteef guyyatti meeqa qabda miliyoona 50 qabda lamatti yoo gurgurtanii warra argeetiyya miliyoona 200 qabda jimaan kan keekkas shunkurtii qofan si hime kuneessi jira ati buna qabda bunni kan kee addunyaarraa tokkoffaadha jimaa qofa miti karaan kun dibadda galii kan keetii benziila keetii argeetiyya kanas irraa cufan ifiin gabbisaa jiran biyya isaaniitiin guddisaa jiran warri baay'atan qabne qarata konkolaataa siin galuu kana hunda yoo qabatte kan keetii ati baaburaas keessa bahaa Arsii daanasiin jalqabii ginniiriin sawweenaan hanga Somaaliyaatti akkasitti yoo naggadate akkuman kana hime kana dinnichuma yoo qamadii isaa yoo gurgure kuntaala tokko qarshii 50 yoo gurgure Somaalee miliyoona 100 yookaan miliyoona 50 meeqatti ga'a biliyoona 100 qaba asiin si komandoon si hima gatu kophaasatti Oromoo irraa fottoqe abbaan keenya waaqota na beekaa fi jara kana hojii tokko haatan hojii irratti didan ichitiisan siif hima waaqa Somaalee abboo taane jee maal jaanii no silaa gaafas taane kana ijjira biifuu dura arkitii beekaaf qonna taanu warri ta'uu beekotee kanuma dibbaasanii siif hin galu hariif yoo taate yaasayika Oromummaan dandeetu maalisa isin Wallagga yoo ta'e Damaaziniin Benishanguliin hanga Masritti bunni as keessaa deemuu fi achirraan as galu meeshaan Ameerikaa taati kophaasitti jarana tanaaf nigdii ifirra deebisuuf amaarri ogeeyyii Wallagga gaddaa ifirratti ittiin matammaadhaan godhee Suudaanitti naggatachuuf hanga Masritti asin Dabub Suudaanitti Wallagga kardaan qaba Jimma Dabub Suudaanin qaba Gaambeellaan qabi mattuudhaan qabi isaan lamaan hanga Nigeeriyaa kana hunda jimmarran daandiin bee amattuudhaan Gaambeellaan akkasitti Dabub Suudaanin Nigeeriyaa kana keessa hunda akkasitti yoo deeman biliyoona 100 olii nyitiya Jimmaa fi Loppa Bora dhagaa Walloo Opal kun dhagaa hedduu qaalii deem Google seeni hangammatti cunfaa fudhachaa jira Walloonni dhumuu jiruuf kanuma Mutsawwaadhaan Eeltiraadhaan Walloo daandii qaba Asaayitaadhaan Asabiin wallahi Booranni kas hanga Keeniyaadhaan South Africaatti istiraatiijiin sammuun jiru Gujii fi Booranni sila akkasii
Dandi sabanana. Koba sa foto ke. State ay dandaya. Harge states. Si commando states. Ako Amerika tuni jaram na. Yo janne. Ako me theory be. Jimma states. Walaga states. Deme biya kay ilu abba bora state wallo states. Osooti yeefannaa keenya business money is power, power is money jechuu baanne osoo siyaasaa nuun gowwoomsanii irra nuun taphatan garte aboo dhiisineeti osoo tarabbii irraa qabanne taarra hubanne tana tarabbii tana osoo rabbii keenya jala yaane irraas hin jirru ture ifaa kan keenya rabbii wal nu lolchiisaniiti akkuma aadam jannata keessaa waan hin taane haawaa hojii nyaachisee garte Iblis darbe sanitti wallahi rabbii keenya wajji waan hin taane nu galchanii nu darbanii arrallee isaan fakkaannaa hoo istaayillee keenya tiktok irratti isaan istaayila keenya fakkaannu kun hundi jannata rabbiitii fi meeshaan keenya kun hundi akka hiyyoomnu kan nu godhe kana isaan garuu istaayila isaanii qabannee fi isaantu mul'ataa miti istaayila isaaniitti kan keetii miti ati kan isaanii ta'uu hin dandeessu abadan kan isaanii irra si godhanii sheetaan istaayila taate. سبحان ملك القدس كنف أدوكو أن كريستيانس لغتنا منا بر مسلماس مسلم لغتنا منا فكيف تاسس لغتنا منا سفيكت نمانو إني لغان حالو لغا كان نبيكا وانتي في لغان بندو كان نبيكا تنيو بات نبيكا أبو دين كي يكسكو دينا تم سافانيس ونسو سانيس لغا كل فوانكا كالامانيف كدوغا بوريس arras nu bore sa jira